Kasang terang pi dolong kaheno adim ke kimpi. Paklongkam rup sajarak lamalong independent candidate pen mai ke padupon. Hampang asong atum sit in demonstration Samson Singh T Memorial Park at Hengno along ke padupon. Kardom Nilikarbi birta thanbang Samidurmi BP. Non archikta birtang tonpen. Number 22 Sarabathar MSC constituency angkang Paklangso number 1 along Ajur Kiding Klui pen dolong kaheno ajok ke ongdung aradatum kedam kewangaphan kasik sak thetanlo. Laso ajok Sarabathar Mondol Congress Committee amai phi kasang terang pi rong asor kasik sak alam chini si amithang jong jong pen akerap pajirsi ke kim kerangaphan pingkhatlo. Jangmi ni bhai Craner Cap Arni Anarlo por phai ke thama por malom MCC amai phi kasang terang piamithang thurplut si kasalam bom adimta humri damlo lapen kasalam pameji aphan hadak arat atuma phanta pare damlo Lapen laso asai kemesenji aphan Paklangso PCC amai phu chunbang atuma phansi arpu peksi palang chari dunlo bangso dolong kim adim ka homridam along Sarabathar MCC dunmai phu boson rongphar chunbang Moniram teron lapen MMCC amai phi Jelina teron pi atum chetong dunsi ka homridam along RDP dun. Number 15 Mahamaya constituency Arlo Molajan polling station angkang Paklongkam Rupsajura Klamalong Owe Kimi pen non kewangji MSC Kilig along Radaphan Kachisong Piponji Abangpu Jirhon Hanse independent candidate pen mai ke padupon. Jangmi ni bhai Craner Cap Arni Molajan polling station angkang Paklongkam Rupsajura Klamalong Owe Kimi pen non kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Radaphan Kachisong Piponji Abang Pujirhon Hanse independent candidate pen mai ke padopon bangso amai along Dilip Kro pensi mai chepahim phupon lapen Ron Singh teron pen mai ke pha alam the pachini pon mai along bangs suri sose aratatum chetong dun la bangso amai along alohi aman pen Boloram Das Robi Singh Ingti Roman Be Biren teron SGB Lolit Das Rupta Timungpi, Sumitra Goyari, Protima Topo, Lapenronga Saratum, Chetong Dunsi, Mayar Dipidun. Non malam so poraphan dihina farman birtamo ington pon iksenang. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo opiputot bertalong wangtulo. Jangmini Paikriner Cape Arni Anarlopor Paikri Siapor Malom Ru Samson Singh T Memorial Park Athengno case Atum Pen Chepatir Piponsi sit-in demonstration kepadopon. Labangso sit-in demonstration kepadopon along ke jongpon ke arondre pen aduya hoy nangke pet atumaphan prabjin pen toy nangji 1953 pen 1959 land ek aputhak Meghalaya lapen Nagaland adum longli nangke pet aputhak jangtu aputhak lapen Karbi Anglong ahawar aduya hoy selam pon tunangji buhe hui alam pensi sit-in demonstration asai angdeng kepadopon. Bangso dharna kepadopon along kese Nglongpho atum pen Chenglok KSYC, KUYA, KHRW, Lapen Jaka Satumta, Cherap Dunsi Dharna along RDP Dun Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM, Aphan Panong Sipinpur Alo Sitame, Pipa Jirpon. Bini Karbi Lucholi Song, KSA Long Open, Matit Pusi, sit-in demonstration program, Angke Konlo, Labang Solong, Nache Drap Manito Dundu, Joint Action Committee for Autonomous State, Jakas, Lapen ke Karbi Human Rights Watch, Lapen ke Karbi Students of Youth Council KSYC, Lapen Dutulan, Karbi Farmers Association, Alam Tumda Mida, Arab Tundu. Asini Tumda, Kedunang Kok Alam Thibang Lapen lo. Ketamtang Arni, Penang Patai Dolo, Council Authority Fund itu, ada kan Karbi Anglong Longli kecerai kom aisu kita itu kecunui dalam patai itu piglu. Orang sitabe ning oi memel ning duk memel lamang lakukan lo je Karbi Anglong Autonomous Council itu pinyani entah kalau so respon kemisian je Karbi akhai pan pajok di halam paso akan kam alam tuman kejauh ke Longli. On the other hand, alam tuman kaprek itu asai itu laso Longli kaprek akhai long pada mi asai masih alang itu lembo. Masih ini tum labangso sit demonstration labangso kani nang kok along itu demand bang lapor hai gue no je kedamtang itu Nagalai ma putak stame Naga inhabitants kaprek asam itu district mukalong Karbi Anglong labe ensil stame hasubal Nagalai ma demand inclusion dulu central government bang itu tokson labangso inclusion dulu kasi Nagalai itu NSM na chief nepaklang masih aso alam patang sampai itu oppose law laban dia council laban state government apa immediately laban so reaction pinai laban laso bostu bang laso demand reject ni bostu itu council demand dulu lapen tu thula je Nagaland border dan Jelok Meghalaya border itu lah kata border isu kita especially nonet jong itu mukul sama ben itu serban itu labang so interstate border labang so atok solong alang tu je 12 different areas itu Karbi Anglong along itu block 1 dan block 2 jolong khanduri lah kata areas ke parlo pondet ala bang so bang itu ningduk cepat lang ademang kedantang 2012 aninkan itu mukul sama itu Meghalaya chief minister bang itu Meghalaya secretary long cimanang lo je labang so putak banggal labang Karbi Anglong along ritan talks long parlo ponang ne Assam government na ben itu Meghalaya government kicing mar itu give and take policy lo mangge je akaprega long ribang ke Assam tum enpo la ben Karbi Anglong long ribang ke Meghalaya bang people hala bang to give and take policy lo mangge etum je koi dum tek the la ben Karbi Anglong la ben ensil itu Karbi Anglong la ben itu hamran itu Karbi Anglong east west division itu along le la bang ke
Meghalaya pen chelo Nangali malong adimas long samin itu Bangla bakan boyun tekce. Laban ke tam tang amin kana itu tunjitu long leron Karbiang long autonomous council kunti project. Hala bangso ke follow 1953 laban 1959 itu laban tu along long le aron same. Hala bangso aron tame ke chok chedo laban ke. Hala bangso aron same council sor ke follow le ajok. Pini bang khelong same illegal itu botai kuri same do piglo. Asal hello alam thipu sang same itu la immediately la bahal hai same appeal nahi busin itu demands lo. West Karbi Anglong District Kheroni Police Station Angkang Kopili Aroyalong Inut Abang Pu Okachuridam Pu Amat Aprandam Joi Pusi Kat News Channel Perangke Kheroni Pen Birta Nangpale Jangmini Pai Trainer Cap Arni Inut Abang Pu Kopili Alang Roy Along Ok Kachuridam Pu Amat Aprandam Joi Kititang Arpum Ghanta Hini Apisi Longpon Lot Apran Kidam Joi Abang Pu Amen Jadav Deron Kheroni Electricity Board Along 4 Great Achokumar Pusi Pangthek Pon आदमी हमारा सब बिहारी आदमी बोला है कोई नहीं पकड़ा था हम लोग भी रहा बिहारी नहीं रहा सब भी रहने से भी सुनिए 5 से 6 रुपया हम भी तो उसी टाइम आया था यहाँ सभी लोग बाहर में जो लोग हैं वो लोग पकड़ने के लिए बोला है बोला है लेकिन नौका लोग ऐसा ध्यान नहीं दिया नहीं कूदा था एक आदमी कूदा था लेकिन नहीं पहुंच पाया वो जब डूबने की बात नौका से नहीं से अपना पानी से किनारे से कूदा था आदमी उसको पकड़ने के लिए नहीं पहुंच पाया लेकिन नौका इतना है तभी भी वो लोग पकड़ने की कोशिश नहीं किया नौका 2-3 फेरी हमारा Berita Abang Kalapon Sekangton Iglo Nang Ibom Takat News Channel Tumay Thagmay Kurang Tu